wakavuta wengine wasiomjua Kristo, wakaongezeka. Injili ya Bwana endelee. Tumbe Bwana tukufu. Mwenendo wako unaweza ukavuta wengine wasiomjua Kristo. Mwenendo wako, vile unaishi, vile unatembea, mahali unafanyia kazi, mahali unaishi, wanaweza wakavutiwa na mwenendo wako. Zokuna inawezekana. Inawezekana. Tuache kurukaruka tu. Fikiria kwanza kwa moyo wako. Uangalie, uchunguze moyo wako. Watu wanaenda tu na music. Music inawabeba, lakini wafikirie kindani. Tujiulize kama Wakristo, mwenendo wetu, hata pasta kwa Bible study ametuuliza hivi. Ili neno ametuuliza na nyinyi hamkukua. Ametuuliza, munaona vizuri nyakati hizi kanisa lina mwenendo safi ambayo unaweza kuvuta wengine? Chunguza moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kurudilia, alafu wewe mwenyewe uchunguze, uambie moyo wako, umwambie mwenendo wangu kama si safi, geuka. Leo inawezekana. Unaweza kubadilisha mwenendo, alafu unakuta wengine wasiomjua Yesu. Injili ya Bwana pate kuu, sababu ametuachia jukumu hiyo ya kutangaza injili dunia mzima. Na uwezi kuhubiri bila kugeuka mwenendo wako. Rudilia kidogo. Mungu barikiwe sana.